Kakinhon Jungaseng New Trap Integrated Territorial Organization Students Wing haka khatlai terik menta unai wing arajar arpulai kalalit banyi kendo yau Education Secretary Jangkatanak Puli Puthi ke Sarkar Jela wa Ambro CH Marak Banpan Jingpen Shai na u halor ke Jingslam ke Sarkar Ban Pelat ya ka baibam lani ke scholarship jang samla puli ke Jela ki ba puli hakalengi college namar keni ke lakta e ki samla ki ba kershan hidalade yalade ban pendap ya ke jing puli Kamtam kitu ki bawan ni kilong yeng beduna kayo kakot. Hadin ke jing kendo beruni officer na kaliang kinongelam jang kahito students wing bekentup ye uya jan lang sotun madukit wajri kilait hu akinong pathai kubor ban na kaliang u education secretary ule penpau bakadaw halor ke jing sleman palat ka scholarship kadai namar ke jing thot hakabe day bat ki bank bagi samla puli ki apply bat ul ong ru baye ka nation ke sarkar kan sepenbet no krang bagi samla kin yo no ya ka bha scholarship jangka. Hand you the Okay. Tunggi nakaliang jongka hitu student wing lawan kendo ya isar Amro CH Marak Secretary Education Department Government of Meghalaya demi kuat cimpun saya halor kacing penslam ban yo ya scholarship tu kena di hak kacing keren jong i bat secretary jongka Education Department Government of Meghalaya ti ilong panakaliang jong sarkar in naliang jong sarkar panakaliang su i inle katbala ban baik kam kloy le ban wanra kam kloy ya kata ka scholarship ko bagadai ka baha ka bagi kena kita bang yo Tipkim kali ke ai kadau bot lam. Kacing slam ban yo ya scholarship katkum kacing sai bang yo na secretary songka education na secretary songka education department yung namar kidon ki error hakaliang jong ki mai smart jong ki bank account number nang ta kacing slam ban verification yaw ada harkat los nang ta sakawai long namar ki kena ki kidang operate ya ka bank account Facebook jengki na ka minor sa ka micor ketah kicing pensai bang iyo na i kum kecik pensai jong education secretary jong ka iyo ben jong ka government of Meghalaya ti pensai ong ba napok ka ministry kila ong ba it is mandatory ban don ya ka Aadhaar card kenang ba ka link ba ka PMFS ka scholarship kan poi ha respective bank accounts ang atahe next step lada kidang Islam tingi subuh puar mental lada katkum gajing pan jungi ting la shu ong ban sen biang ki alert si sin ban tip ki students ling ba SMS te lada ngi pat yo ya kata lani kino ki students ki bang pat yo ya kata ka SMS alert tingi na haliang jungi ke hito students wing tingin ya move yang si sin syaka education department ba ke NIC Sibuk puar ya ka. By the end of this month, by the end of this year, we'll make sure ba kadai ban yo no ka scholarship haman ki students ki barang sa scholarship. La sure kata. Kaliang jong i secretary ti ong tahi inle akan bala we'll see about that in sepet ya kata. Namar ngim pala ban patay mo. Namar itu ide jong ka education department tingin ngin ham ya pet ya ka hukum ai order jong ka NIC kan. National Informatics Center. Buat pet iki online alerts na ki transactions ay ban push po ki bank respective bank accounts yung kino ki na apply ka scholarship.